Maria.
Gampananta po ngeni, ing pamibayu, king pamangorono, king larawan aning Birhen de los Remedios. Irreverendo Padre Joselito Aids Vital, Cura Paroko ning Birhen de los Remedios Paris, Santo Domingo, Minalin, basa ngeni ing dekreto ning koronasyon kanonika ning imahen ning Birhen de los Remedios. Cardinal Federico Pedicini, King Kamilataning Divinong Pakalulu, Obispo ning Tusculum, ning Banalakapulungan Romana, Pamuntok Apari ning Basilika, ning Banala Patriarka, Prinsipi ring Apostol, kagalang-galang prefekto ning Banalakapulungan ning Arkitektura, king kayang kamalan ng pong lubos kagalang-galang Cesar Guerrero, Obispo ng San Fernando. Iba't kareng sulat pepadalayo king kaming kapitulo, ikitmi king indutong ay imahin ning indo ning Dios, lalam ning bansag Virgen de los Remedios. Akikilan da antimong patulunan ang pong indo ring talasal pantaya ning kabilugan na probinsya, malawot at malapit. Mi parangalan niya kambening taimti madibusyon, dakal ng banwang milabas, king katedral ning San Fernando, Pampanga. Uling nga kilalamik nga ting maragol kagalangan kaniting mesabing imahin, at dakal na ring talasal pantayang mititipon para kaniti. Ikami, mga siwa king kagalangan kang Maria, sukat miyabye ang pong milaganap. Paninasan ming tuparan ang pong katnuan, ing taimtimdang kapagnasan, king buntok ning mesabing imahen, ning Juan Virgen Maria. Miputungan niyang gintong korona, kanitang Hulyo, akinsi, libo, siyamaralan, 50 ang pong anam abanwa. Mitipon kami king kaming Kapitulo Vaticano, king silid pipagpulungan ang pong mi pagboto na nayunan ding sabla, solemni miyang pairal ang pong patupad, king mesabing imahin ning indo ning Dios. Miputungan niyang malakoron ang ginto, king kaming lagyu, ang poking metong asolemning kapag masosyal. Uli nanita, ikami, ipaintulot mi king ika, mismo inggawa kaniting koronasyon. O kaya, nung buryan mo, ipagawa king aliwa. King banwaning Gino, libo, siyamaralan, 50 ang pong anam, 18 banwa, ning pangapapa, ng Papa Pio, 12. May pirma, Julio Cardinal Rossi, Pro Decano, Ding Canones, Marco Martini, Sekretaryo. Talakad tamo po. Kalakurang kong kapatid, mitipon tamong yung Aldo, bang korona niya yung imahen ng Virgen de los Remedios. Ngayon ipapugayan tayo, ing Mana Virgen Maria, ing indunan ng Diyos, ang damong Reyna tamo, at ang damong induning banalakapulungan, makiapos tamo king alimbawanag, at imtim tamong makiramdam king amano na ng Diyos. Ngayon iparangalan tayo, ing Mana Maria, ang maikitepala karing kerubin, manalangin tamo, banking kapamilat ang din panalangina, akamtan tamo'y kabanalan ng limbi, ang pong bahala makasalpantayanan, kapanaligan, ang popang lugod, ngayon yung pagkapilitan tamang gawan ang kaburyanan ng Diyos karing sa blang pagi. O Ginoo, pupurihan ka, uling may pnuka, king pakalulu, ang pong katuliran, bigsak mula ring mga tasalo, dapat tinos mo naman, ding mapagkumbaba. O Ginu, pupurianda ka, uligmit mo kaking pakalulu, ampon katuliran.
Bigyan kami in pekamatas diling alimbawa ng dibinong kabyasnan mo, king misteryo ng amanong may katawan tao, at ng birhen na induna. Ing anak mo, agiwanang mababaning kamatayan, telakad meng maligaya, at likluk king wanan mo, at mong ari ng beto sikluban. O Ginoo, pupurianda ka, uling mitmo ka king pakalulu, ampon katuliran. Ing luwan na virhen, akinilala king sarili na antimong talasuyo, may king induna ng talapangapos, at ing mibait miyuman king anak na. Ngayon imita siyang maigit ka ring anghel, pangadi nakatamungan, ning reyna ng pakalulo, ampong grasya. O Ginoo, pupurianda ka, uling mitmo ka king pakalulu, ampon katuliran. Bendisyonan mo kami sana, ngayon kukurunan miya iting imahen, ning induna ning anak mo. O Ginoo, pupurianda ka, uling mitmo ka king pakalulu, ampon katuliran. Papasag mi Kristo ang timong hari ning beto sikluban, at mamaos kami king Luana Maria, ay indo ang pong reyna. Lumakad kami sana king pamakiwangis karela, midadaon ka ring sarili mi, para king kasaplala daring aliwa. Masaya king kabilian king bete, misanildo, nandaman miya sana ing siwala mo, mangumbira kay kami ban magdatun king banwa, at tanggap king korona ding tagumpe. Pamangurona king Birhen de los Remedios, gampanane pong Reverendo Padre Fernando T. David, Rector, Archdiocesan Shrine of Our Lady of Lourdes, former Director, Cruzada de Penitencia y Caridad.
in excelsis Deo. Excelsis Deo.
Pamamasang iba't king libro ng Sirak. Iba't king alanganga, kanitang kamumulan, lelanganan ako, at angga king alanganga, manatili ko. King banalatolda sinuluk kayo, makanyan kong ikwang mekapanuknangan king Sean. King pakamala na syudad, dininana kong kapaynawan. At king Jerusalem, luklukan ning kakong kayupayan. Migyamot ko king busal ning balen ami pasubali. King sariling bandi ning Gino, king sarinang pimamanan. Lumapit kayo kanako, ikayong sablang kanako magnasa, at magpakasawa kayo karing kanakong bunga. Uling ing kapigaganakan kanako, migit kayubo kesa king pulot panilan. Ing pamimana kanako, mayumong epalak kesa king bale panilan. Ing nino man mangan kanako, eya sumawa, at ing minum kanako, bisaya mong bisa. Nino man maminto kanako, kapilan man eya mabigo, at nino man mirapat dapat agpangking sabyan ko, kapilan man king pamikasala, eya manabu. Ingamano ning Gino, Bapu Virgen Maria, kapanayaning balayaning Diyos. Bapu Virgen Maria, kapanayaning balayaning Diyos. Pupuriyaning emunano ning kaladwa ko ing Ginoo. At metulaya ing espiritu ko king Dios sa talapagligtas ko. Uling genakana ing kababana, nining kayang alipan.
tamanibat ngeniyaw sanda kung nuan, ding sablang dai. Pablasanging mayupayang tutupe palyaryana kanaku. Ing mi kakaragol labage, banaling kayang lagyo. Pakalulu nami pagkalang kareta ang ating takot kaya. Karindalan-dala na daiking sablang panahon. Pe bakit na ingupayan aking kayang takder? Simbulat na laring palalo, ketang kapalulwaning karelang puso. Pakulda sana laring aring masikanan karing karelang trono at ilang tinas naring pakumbaba. Kipnwa na lang mangaya pabagering danupan at tinabi na laring sa lantaring atinan. Seupaning Israel kayang alipan, anting pamigaganak aking kayang pakalulo. Anti moing pengako na karetang pipumpunan tamu. Kang Abraham mampong karing palipina, ang gaking alang kapupusan.
Pamamasang ibat, King mumuna ng sulat San Pablo, King kapulungan karin Roma. Ing kapanayan makabigu kaya katamo, uling tigtog ning Diyos, ing lugod na karing puso tamo, King kapamilatana ning banal a Espiritu, ababiena ning Diyos kaya katamo. Uling kanitang kasalukuyan tamong alang akarapat, King panahon at ildu ning Diyos, meteya Kristo, para karing taong makasalanan. Mayan king ninuman, ing pay mateya, alang-alang king meto nga taong makatuliran. Mekad para king meto nga taong mayap, ating bisang pay subo, agiyang king kamatayan. Oneng meteyay Kristo, para kaya katamo, kanitang makasalanan tamo pa. At iti patunayan na king kaluguran na katamo ning Diyos. Anti naningeni milapit tana king Diyos. King kapamilatana ning kamatayan ng Kristo, kasi lalo tamong asisiguro, king iligtas na katamo, king mikakalabkab ng mua ning Diyos. Kanitang milabas, meging kalaban na katamo ning Diyos, oneng milapit tamo keya, king kapamilatana ning kamatayan ning anak na. Ngeni, metanggap tanak king Diyos, lalo tamong ayasahan, ing miligtas tamo, king kapamilatana ning biye ng Kristo. Aliwa mo yan, magsaya tamo king Diyos, king kapamilatana ning ginutamong Heso Kristo, uling king kapamilatana, meging kakaluguran na katamo ning Diyos. Ing amano ning Ginoo. Talakad tamo po ngeni, ban parangalan, ing mayap abalita. Alleluia,
Ginumantabeya ke kayo. Pamamasay ba't king maya pabalita agpang sangkang sanwa. Mika kasalan ka rin kana Galilea. Ingiman ng Yesus at Yukarin, Yesus ang poding alagad na may kumbirala mo naman may pagkasal. Inyang kegisangan lang alak king kasalan, ima ng Yesus sinabi na kaya, kepaltan lang alak, nga nang may kibat Yesus, babae, ba't ka kumusabihan? Ingoras ko, pamiras. Imana sinabi na kanita karing magsilbi, daptan niyo ing nanumang sabiyana ke kayo. Kari nating ana matapayan, nadarapukanan king danum, nagamitan king pamanos, akaugalian karing udiyo. Balang tapayan, kakalaman niyang 4 hanggang 6 matukong adanum. Yesus nga na karetang magsilbi, katmuan nyo lang danum ding tapayan, kitmuan dalangan pindanum, alos maglapo laring tapayan. Ngeni, sumalok kayong ditak, nga ng Yesus karing magsilbi, at idalayo king manibala, king bangkete. Delara kaya at tikmana naman niti ing danum, at itapala meging alak na. Uling nakamalayan nung nume ni bating alak, ding magsilbing sinaklong danum ilamong bukod makibalo. Inyaing manibala king bangketi, inaus ning lalaking kinasal at nganak keya. Ninumang magtawo, iyapag nang mumuna, ing manyaman na alak, at potang dakal nala ay num ding bisita, kanita na lalage, ing alak amay na klasi. Dapot ika, ngeni mo pa mo lege, ing manyaman na alak, itiing mo munang dili karing mga pagmulalang waga, adepatan ng Yesus, at iti merapatya karin kana Galilea. Karin na linta din kayang upaya at din kayang alagad sinalpantaya la kaya. Hingmaya pabalita ning Ginoo.
At niya pong may pag-sharing kami. At yan dinaki Archbishop Sok. At sinabi na, pinulong nala retang king Pangasinan at karindeng Manasan, kaya pong West Philippine Sea. Ang pong kaibat migmisa na, kaya ni Bishop Jun Sipalay, ni Bishop ni Alaminos. Kaibat na nita, mintala po, kaya king West Philippine Sea. Balang mga di, kasi rening Manasan, ala na lang akakuwang asan. So, intala ka rin, ban ka rita, biyabi mga di, darlande ing larawanan ng Virhen na ng Fatima. Daka na rin tinuking bangka. Sa tsula ka rin, ulit-ulit, magrosaryo la. Ang ganyang miras lakitang lugar, na eda naman peka lapit, ulim po tabala mo mag-provoke ka, kareng Chinese. So, gala mo kitang lugar ng lugar na malyaring Manasan, dening fishermen. At karetang karelang lambat, at inla pong floaters. Ne? Bangka nita retang lambat la, ne? Ela tuluyan lumbog. At inlang floaters. At karetang floaters, darereng karelang lambat, may nga lang mo naman pong pictures na ning Birhen. And then, nabiyabi may nga di pa si Bayo, kay bat may na lang. Kabukasan po, beli tara kaya, ating milagrong bilyari. Then po ngasan nila linapit. Then ngasan, ilang linapit, karening Manasan. Kailan mo po ba sa ngasan na mga regulayasan? Linapit lang. Dakal po salamat na nung malyari po, magbalik ko ang pasibayo. Magbalik ko ang pasibayo. So niya po darake na ini, yung linob king ka na kung kaisipan, yapin ang kikatang karanasan kini. Kanitang minuna siguro dakal kikatamo, alalo pa kanita. Anyang munayang may prosesyon yung kikatangin dong Birhen. At later on, kambe ni Santo Cristo del Perdon. At syuta mo naman king sitwasyon, ang maragul, ang sabi tamong kasakitan, yung daranasan. Kaya na ng gera, atin laban-laban. Kaya kikatamong ortelano, ang poretang mabandi. Ating laban-laban at halos alang kapayapan. Kitang kaurasan na ito, yung kitang minunang obispo, kitiking Pampanga, Bishop Cesar Maria Guerrero, kambena ng Gobernador Canita, I think Governor Lasatin, pisan metong da, yapin ng Idalaya, yung Birhen. Karing miyayalwang lugar, karing miyayalwang sulok na ng Pampanga. Nagpanggaring mangatwa po, tandandamang ko lang yung istorya na kanita, kaman makapunta kanita karen sulok-sulok, kareng lugar, kaya tigil Pampanga, uling maselan, ngara. Munta ka rin, kasiguradong milwal ka pang mabiye, nekay. So yung uli na dito, impanyatang na ni Virhen de los Remedios, bagya-bagya, emu imi kakapayapan, muy mikakapanatagan. Nune, lingkas mo naman yung kasalpantayanan at kapanaligan king Apong Ginoo. Lingkas mo naman yung pamisan betong, reconciliation, especially between the poor and the rich. O yan po yung making bunga. At bano-banwa, balik-balikan tamo ini. E tamo sana sa asawang babalikan tamo ini. Lalong-lalo na potang mamarap tamo, karing biyayalawang kapag subukan king biye. Dindamtala po, rening amano na ning Apong Ginoo. King mumunang pamamasa, sasabyan na kay katamo ning Apong Ginoo, di man maminto ka na ako, kapilan man iya mabigo. At dinumang mirapat dapat agpang king sasabyan ko, kapilan man king pamikasala, manabo. Manuala ta po kanta?
Wala ta kaya kanita. Ninuman ing maminto kanako, kapilan man eya mabiku. Andyang manwala tamo pero king kamatutwanan nang kaya may buktang maggiba. Lalong-lalo na potang mamarap ka kendakal akapagsubukan. Pero kailangan tamo balik-balikan ining kekatang karanasan. Anong ka rin ang apong Ginoo? Inintunubod na kay katamong mikingin doon na din kayang anak. Kaya tamo lalawe. Uli nga kakit tayo ang timong mamilatan para kay katamo ang poking kayang anak. At mo hindi tamtamo kining ebanghelyo na makananong misa nating kasalan king Galilea. At yung imana ng kakasal, sinabi na siguro kang Maria, kumare, nga na, kasal yung anak ko, munta ka. Palyari siguro kitang na naman ng Birhen, Uy, Jesus, may agkaya naman, may agkat siya. Tukino rin disipulo na, ana, tikina la. Tikino rin kayang apostol. Karen pungudyo, yung kasal mo kapit ng aldo. Pila niyang aldo yung kasal. At meto nga mawulaga kayong kasal pining karelang alak masaya. Po balo, nung pilan laki katamo, reng aranasan pa yung terakan. Balo po yung terakan kanita, den kaya na kanina ni siguro, balo nung balo rin terakan ng gagabun na ran, po. Darakitan da rin babae, makiterakan. Potang terakan, kay ba't brown out? Ala, may sira ing saya. Ando mo waring makanya ng milyari. No kasaya, kayong kasalan, pero bandang tawli, kaya wala talang alak. At iniki na ng Birhen. At sinabi na king kayang anak Jesus. Sabi ng makanyan, ala noong alak nga na. Na sinabi na, babae, ana, nampakilam ko ken. Pamiras ing kanakong oras. Po kasakit pakintindihan ini. Pero, tandaan ang tamo at inyang pupunto, San Juan kene. Na po sabihan, respetuan ing kayamido. Doon kikilala na mas lampas paketang metong yang indo. Uli nga kita mo misan pa, Jesus king ebanghelyo na muring San Juan, pasibayo, awsaneng babae, imana. No ka rin, anyang makapakuya king krus. Yan na sirabing ima, babae, nga na. O yan, ing anak mo, nga na king disipulo. At inyang malala, mapupunto kay katam, kay ni San Juan. Nakining Maria ngayon akakitaya antimong mamilatan kay katam. Lalong-lalo na kay katam pa mga ilangan. Nagkaisipang kupin, kasi kananan ng Indong Birhen. Uli sinabi na ng kayang anak, oras nga na. Bala mo mo sinabi ng Indong Birhen, anak, may malyaring i-adjust in plano na ng apong Ginoo. Huwing oras mula, pero may malyaring i-adjust. At ang milyari, sinabi na ka rin, karing magsilbi ka rin, nga ng Maria, daptan niyo, na anuman yung sabya na kayo. At sinabi na katman nyo landanum den tapayan. At yung katman dalandanum at patakmana, hining danum, kitang head waiter, may nga pamulalayan. Anyan takmana, making alak. Emo basta alak, manyaman na alak. At hinaus na yung kakasal, nga na makanyan. Wari ugali tamo nga na po, tang papainom ka, una mo yung manyaman. O tang malasing na lang diyang alkohol na yung biye mo karela kalita na inumanda. Pero ika nga na, ing peka manyaman, aalak, ngayon mo pa mo
linwal. Impe ka manyaman na alak, kini mo pa mo linwal. Kanya pong pagkukunamang kini. Aga nakako some years ago, kami pong pari, meto nga recollection mi, ating kaya pong inagkat, meto nga laiko, manimunaya, kareng meto nga grupong charismatics. Inagkat miya po, banta mamiyantok kay kami. At ating kong iya kalingwan, kailing kayang binggitan. Ini pong mamiya ngayon tatanda ng kay Palagiucci Toronyo, dati ya pong military officer. At kay ba't na ito ating milyari king Vienna, kabod niya mo meging malapit king apong gino. At may kipagdilya king apong gino. Gino, sinabi mo, kapilan man pailalam mi mbiyemi kay ka, emo kay paboren, pailalam ko yung beko kay ka. Yan ang makanyan. No ka rin mo ka manisugo, munta ko ka rin. At eko pabayad. Munta ko ka rin. So, misan po, bintaya banda north, Ilocos, inagdeng mamiyatok ka rin. So, kay ba na nita, niyang mamiyantok, mira siya pong hanggang bengi. So, anyang makone, siguro mga bandang 7, makanya, kay ba't ng apunan. So, no po karakalabi niya sobre kaya. At, dakal salamat nga na, donasyon, sobre. At kay binalagay tambag, kay ba't niya pambayong, gule, binyera naman kayo. So, niya pong muli na sakay ang bus. Niya sakay ang bus makanyan, at, siyempre, dinadala ng ticket. So, umpisa na po lawen ni tambag na, lawa na la renta kala sobre, anya pong buklat na la, thank you letters la. Thank you letters. Yung akit na la. Pepa para na yung gad, sa akin, walang lang makain pera. So, of course, kirulda siya darlano remba yung pwedeng kayang bag. Anak ano, gino, ana, wat makanyan, ana. Sinabi mo, mo ko paboren. Wat nang milyari, bengi po, maglakad siya. Maselan pa kanita. So, maglakad siya kano, makanyan. At sabihan niya nga pong gino. Gino, ba't paboren mo ko ata, ana. So, pero kabang mandalan, yan, magsalita gino, ana. Kasakit na naman din At paboren mo ko. Kaya ba't po, kayang pa maglakad? At inmeto nga kotse na tinuknang. Ay linawin akilala na yapining may miyatok karela. Papuntaya Manila. So, sabi no, maglakad ka nga na. Tara sa akin ka, papunta ako Manila. Nung rin kamunta, Manila mo naman nga na. So, sekene po. Emuing dela na Manila, door to door ya po. Kitang karelang bali. Kabang maglakad siya, ay isip ko, bala mo, danum, alang lasa. Pero, anyang ating sumaw patmantabi kaya ng milyari. Hindi akalingwan itang karanasan na ita, the best wine. Hindi paborin nga pong ginu, pakanane pa, nitang menyake kaya. Kimbieta mo, makanyan mo naman. Nang kaikunan mo rin aliwa, kumusta kayo? O ini, palaksikara na ng kakaluluan. Meron makanyan Pero alaluin ko naman, o naman manulik. Palaksikara na ng kakaluluan. Let's face it, yung kahit daranas tamo naman matindi kapag subukan. Yung kahit we want to give up. Po? Siguro nandiyan yung panahon tamong yan Yung kahit masisira tanalo. At sabi ra, kaluluya yung Pilipinas. Manwala ko po kanta? Kaluluta mo? Bilyonaryo tamo. Po? Arakal na pera. Yung kahit buta nga kakita mo yan, may bugta ng masira loob.
Kini arapan tangong ngay ni, gigisinga nakatampa si bayo ng indong birhen. E kayo magdili-dili, kim pamaglakbeyo. Kaya beyo ko. Kim pamaglakbeyong mitmong kapanayan, kaya beyo ko, ada ng Virgen Maria. Uling kapilan man eko kakalingwan, imbinyena mo naman kanakong amano ning anako. Natatanda ng tamang kining Ebanghelyung sinabi ng Virgen Maria karening talasilbi, daptan nyo nga na nung nanumang sabyana kay kayo. Anyang makapahuya king krus si Jesus, siguro nung atsulan mo naman detang magsilbi at ila naman sinabi kay Virgen Maria, daptan mo nung nasabyana ng anak mo. Nasinabi na ng anak na, nasinabi ng Jesus, babae, o yan ang anak mo. At king disipulo, o yan hima mo. Ining likwan ng ama ng Jesus sa ini, yung kikatang pitatalnanan, yung kikatang kapanayan. Huling kang Maria, dinira na katang Hindu, ning kayang anak Jesus. Yung mamilatan, hangga kapilan, hangga king alang angga. Nyasad king pamangadita mo, nasasabihan ta kaya? Ipanalangin mo kami, hanggang king oras, ning kamatayan mi. O yan, indong birhen. Kaya betayan. At hindi sanang kikatang kapag masusyan, king kikatamong anibersaryo, king anibersaryo na ning kayampang koronan canonical, lalo na sanang patatangan, king kikatang kapanaligan king anak na, nginimbalo tamo, at intang kayantabi, amalugod, ay hindu, amamilatan kikatamo. At intang depatan, biglakad tamo, poprosesyon tala, ding imahinda, Jesus at Maria. Nano kaya ang buri na sabihan nini? O yan po yung babiya kong assignment kay kayo. Biglakad tamo, tsuta mo kini, dinatangta kini, kasakiting makatalakad, malambat at tsuken. O ba't agawa tamo ini? Bakit kaya? Deta pong kapatad, aming abit bulaklak kini, bakit kaya? Nano kaya yung papasyag tamo kadita? Itang may ngurona, itang may abit bulaklak, King Santo Cristo, nano kaya yung papasyag tamo? At intan depatan, nano naman kaya yung kabaldugan na ng kakatang depatan? Manano na sana yung depatan tangay ni, kaya bayo ko, na minimuna kaniting misa, sana may itong yung pamipasyag ng kakatamong tango, kimpanagkat na ng indong birhen, daptan niyo, na anuman yung sabyan na kay kayo ng anak ko. So, panakataning apong gino, pero atin tanggawan, atin tamong responsibilidad adaptan. Andiyan yung Birhen Maria, pinili na ng Diyos ban maging Hindu. Kaya naburisabyan, kanya may kikindunan ng anak na lukluk niya mo. No. Atin niya mo naman depatan. Alang oras na kayang biye, ene pailalam, hingapong gano'n. Yan mo naman, takala rin kayang inarapan, nanulawenta mo, siguro nung ita mo, may bugtanang mabungsul. Ante mo yung depatana, benatili ang makatalakad, harapana, king krus. Anong nukar niya makapako, king kayang anak. May bungsulya, aliya. Huling matibe, king kayang kapaniwalan. Kaya sinabi ng San Pablo kay katamo, kaluguran na katang kaluguran ng akong gino. Nga na San Pablo, kisulat na karin taga Roma, makasalanan tapa, liguran na nakataning akong gino. At isundo na katamong luguran. So dakal salamat, indong Birhen Maria, Birhen de los Remedios. Huling may pisa kang magigindu na ninganak na ni Diyos. Nakapamilata ng Jesus, akilalan biya, in Diyos sa malugod kay kami. Isundumi mo naman sana nga patutuanan,
Yang pepaki mong pamipatutu. Amen. Credo in unum Deum. Nugnukan rin natin panalangin, ating kapanayan. Pinasat kami ng Maria, hinto ng Divinong kapanayan. Akayabi tamo kay pamaglakbe kay kabanalibye. Manalangin tamo king malugod at maganakagig pa tamo king banwa. Para karing biyaya luwang pamangailangan tamo ating mabilog kayato. Ipakiba tamo, Ginoo, pakiramdaman mo yung panalangin mi. Ginoo, pakiramdaman mo ing panalangin mi. Kapanayan para king yatong at yuking salungatan.
Para king kapayapan karing bansang sisiran ning gero, karing komunidad ami sasagsagan at karing pusong balisa. Mayagyag lasana ring pamuntok ding bansa at ding sablang tao lumakad king dalan ning pamisabi-sabi, hustisya at pamakisot. Manalangin tamo king Gino. Gino, pakiramdaman mo ing panalangin mi. Kapanayan para karing masakit at makipamuk, para karing makipagkal king sakit, kaligaligan kaisipan, at beyatan ning kasiranlob. Makakit lasanang pamanulo, sikanan at kapanayan, king kapamilatan ng Kristo, ing dibinong talapakayap, ring daralan mabayat asakit, kaligaligan, sugat at kapanandaman. Manalangin tamo, King Gino. Gino, pakiramdaman mo ing panalangin mi. Kapanayan, karing pinandit ning kasakitan at kayalan hustisya. Para karing mamarap king kakaluluwan, pamangamit, pangawala pi bale-bale at kapanintunan. Talakad tamo sana para karing mitatapos karing lele. Itas talas sana kabilian ding pakakalulo, ding mayayalipit at ding alang boses. Panluwalo tamo sana ing hustisya at dignidad ding sablang tao. Manalangin tamo, King Gino. Gino, pakiramdaman mo ing panalangin mi. Kapanayan para karing kayanakan, ang magdulap kabaldugan. Para karing kayanakan, maglayag, manintun king pangatawra. Para sanda, pamagkapilit da. Panamdaman da sana ing malapit yo ing Gino at Virhen Maria Carela. Ngening panintunan do, ing lugod, katutuan, at pangayabe. Mi kasi kanan lublasan ng tuki, king awos ng Kristo, busal niting maingye, at alang kasiguraduan ayatu. Manalangin tamo, King Gino. Gino, pakiramdaman mo ing panalangin mi. Kapanayan para karing makatwa at makakalinguan. Para karing makatwa, magdili-dili at mi paimburisan. Mi parangalan na sana, ring makatwa, pauli ning karelang kabyasnan, at makawul king pakamal at lingap. Miyatad sana karela, ing kapayapan, kabaldugan, at tula, nabalura, ela kapilanman, magdili-dili. Manalangin tamo, King Gino. Gino, pakiramdaman mo ing panalangin mi. Kapanayan kilubding familia at pamikalaguran tamo. Para king pangaulo, pamisan metong, at lugod karing sablang familia at pamiyugnayan. Maulo sana ing pamisagsagan, lambot lasana remposo,
at mibayo impamibuklod king tiwala at lugod. Mitalakad lasana reng familia, makayamot king pamagmasabal, pamamatawad at midarake kasalpan tayanan. Manalangin tamo king Ginoo. Ginoo, pakiramdaman mo ing panalangin mi. Kapanayan para karing meyangubye at karing magpaldas. Para karing meyangubye at para karing magpaldas king panga ulilara. Midalala sana king paraiso ring meyangubye. Mipamatulan lasana ring melakwan king pangako ning alanganggang bye. Mibye-bye tamo sana aldoldo, king sala ning pangasubling mebye. Manalangin tamo king Ginoo. Ginoo, pakiramdaman mo ing panalangin mi. O Ginoo, pakiramdaman mula rin panalangin mi, e kami sana kapilan man masasiralo. Ban makapanatad kami king kapayapan, nung luka rin ating pamipate. Pamanulo, nung luka rin ating kapanamdaman, at kapanayan, nung luka rin ating takot. Ito doon may kapamilatan ng Kristong Ginoo.
Kalukurang kapatid, manalangin kayo, kaniteng kay kayo at kakundahon, matangga para pa ng Diyos, ikong mayupayang tuto. Tanggapan sana ning Ginoo iting dawon karinggamat mo. Ki kapurihan po ni kaligaya ning lagyuna, ki kasaplalata mo at ning mabilog ng banal a kapulungan. Tanggapan mo lang, o Ginoo, padi ka pumi, ring panalangin ng balayan mo, kambering ayon ng sakripisyo. Balgi ka pamilatan din panalangin ng Nona Maria, ingin doon ng anak mo. Alang kaidwanan, ayemi pakibatan, alang pamakisabing maramdam. King kapamilatan ng Kristong Ginoo. Ing Ginoo, mantabi kay kayo. Itasyular ang pusoy. Pasalamatan tayong Ginoo at Diyos tamo. Tunay ping karapat dapat ang pong matulid. Sukat ang pong makakabus. Impuryan ang pong pasalamatan da ka. Nukarin man ang pong kapilan man. Kambering kabilugan ng puso. O Ginoo banalig pa. Para king kalam mo. King familia ng ketawan. Yesu Kristo. Ing makirapan king kaligtasan mi. At para kang Maria induna. Ing pelimbawanan ng dibinong kapanayan. King malukamong talasuyo, ing malukamong talasuyo, binili ng lubusan kay kayong siwala na. Maninayaya, king kapanayan, at pengaglinay ng anak ning tao, ay nulara ng makapauna rin propeta. Kami ni nga lang sawang lugod, te kulaling ne ing sarili na king kasuyuan keka, at milyaryang induning sablang mabye. O Maria, Maria, ipekmalagu ang pompeka makatuliran, abungan ng manat bus ng lugod Kristo, kapatid siya karing sablang anak ng Adan, kabang maglakbela pa yung turo, king gaganapan ng katimawan, at tatangal la kaya, ing waganan ng pihong kapanayan ang pongkas ngawan, ang gana king aldo ng Ginoo, sunlagya king ligaya, king tula ng daralit, mi kambe ring koro, ring anghel. Ikapin ng banaloyik pa at imetolelangan matampada kapupurian. Uling kapamilatan ng anak mo, Yesu Kristong Ginoo, at yung upaya ng banal na Espiritu, pagkalaman mong bing sabla, layon pabanalan mo. Alakantok ng mititipon king banal na kapulungan mo, bang kanita manibat king kayaslag na ningaldo, ang gana king kayalbog na, indalise daon biyang pangya king kaligay ng lagyo mo. Uli na ito, ipapanikapumi, impalukob ang pong pabanal mo lang king Espiritu mo, reting ayin adaralami ang pondaraon keka, ban magawa lang katawan ang pong daya ng anak mo, Yesu Kristong Ginoo. Amen na bilin kay kami, kim pagmasusyan mila reting misterias. At tatandanan mi pa, kanitang benging mi pagtaksila niya, kinwani yung tinapi, kaya pasalamatan na kat pinuri,
piransa ng tinapi, at dinong na iti karen disipulo na, at ngana, kunan niya iti, ikayungan, at mangan kayo kaniti, uling iting katawan ko, amidawon para kikayo. Makin mo naman ng kaibatan ng apunan kinwanay kalis. Pasibayo, kaya pasalamatan na kat pinuri. Dinwang na yung kalis ka rin kayong disipulo at ngana. Kung niya iti, ikayuman at minum kayo kaniti. Uling iti yung kalis ng daya. Indaya ng bayo talanganggang tipan. Ami bubupar kay kayo at para ka rin sablang tao. Bangkanita, ipatawaran na rin kasalanan. Daptan nyo iti, kayong pamigaga na kayo kanak. Iyang yan ang gaganakan mi, o mapamakalulungig pa, imakaligtas ng pamaylasa, ang pong kamatayan ng anak mo, yung maligayang pamanyubli ng bebye, at yung pamaytas na banwa, at lahat ng makasadyang salubong, king kadwan ng panyatang, daraon niya kay kabilang kapasalamatan, iting mabye, at banal na sakripisyo. Baliktan mo yung may plong pakalulo, ing ayon yung banal na kapulungan mo, at kilalanan mo yung may daon kimbiyena, apauli ng sakripisyo ng kamatayan na biriyan mo kami ng misut keha. Di kaming may pasiknangan king katawan na pong daya na ng anak mo, mikapmon kami king banal ng Espiritu. At maging metong kami mong katawan, beto mong Espiritu kang Kristo. Gaya pisanang, maging metong mong alangagang daon keka, at papalarian na kami ang mirakayanan king pamimunan ding banal mo. Muna kampening Nuana, Maria Virgen de los Remedios, kamperang San Jose ang esposo na, kampening Nuan mga Apostol, kamperang San Fernando, Beato Pedro Zúñiga, San Carlo Acutis, apon sa Blang Banal, palayin pamamilatan da, manalig kaming birinan kasapan alang pataan at king arapan mo. Oig pa, iti sana nga ining pangasot mikeka, pasulungan na ing kapayapanampon, kaligtasan, ding sabla, king mabilugayato. Pasignakan me sana, king kasalpantayanan ng ponlugod, ing banala kapulungan mo, akasalukuyan, maglakbe keti king yato. Kambe ning talasuyo mo Leo, ing papami, i Florentino, ing obispo mi, ipasyano ing kaya kami nga sa obispo emerito, ding sablang obispo, pari, diakono, ding sablang susuyo king banal na kapulungan mo, at ding sablang taong, pepayat bus mo king anak mo. Ding kapatiyang, lalo na panalangin Bilario, Obispo Cesar, Emilio at Oscar, ampon ding sablang keka may matula, ampon memon na ketiking yatu. Malugod mula sanang tanggapan king kayarian mo, anong no karing kami, manayang magkamit lubos king ligaya mong alanangga.
king kapamilatan ng Kristong ginumi, aking uli na pagkalubmo king yato, ing sablang bage mayap. King kapamilatan ng Kristo, kami ng pong kaya, kagum ng Banal na Espiritu, pupurihan ng pong parangalan na ka, o ipang lubos mayupaya, manggamang king alanganga. Manalangin tamong ini para kay panyatang ng pamagari ng Diyos, busal tam. Ikabos mo kami kay sablang Maroko, ikpa. Balugod mong pagkalubing kapayapan kay panahon be. Ban king kasupan yung pakalulo mo. Para di kaming mitimawa kay pamanalipan na ng kasalanan. At mikabos kami nga lang kasasagkulan kay sablang kaligaligan. Kapampanayan ang pampagsadyan mi. Impanyatang ng mipnong ligaya ni talapangabos mi, Yesu Kristo. O Diyos ay pami, ang ginuming Yesu Kristo sinabi na karing apostol na, ang kapayapan lalakwan ko kekay, ang kapayapan ko, papiye ko kekay. E mula sana papalikdan din kasalanan mi. Noon ay pansinan mo, ang kasalpantayanan na ng palalakapulungan mo. Layan pamayapan mi, ang pambisan metungan, agpangking kaburian mo.
ikang mabibiyang pumagari, manggaman, kingalangan ka. Amen. Ing kapayapaan ng Ginoo, mantabi sana kapilan man, kay kayungan. At keka antimurin. Kalukurang kapatid, matula tangin ng iyampang, king metong at metong ang tandanan ng pamakisot, ambong kapayapan. Kayapan po kay katamang. Yung kordero ng Diyos, yung milalako king kasalanan ng kiyato. Wala rin mayawis king apuna na ng kordero. O Ginoo, e kumatampang tanggap keka, dapot yagkas miyay nga mano mo, kumayap na ako.
Manalangin tamo. Nginitingkap niya ang sakramento ng kaligtasan na pong kapayapan. Apakumbabaming panagapu o Ginoo. Ing ikaming parangal king na Virhen, induning kapanayan mi. Maging karapat dapat kaming makapakirake, kambe king lugod na, king lugod karing banwa. King kapamilatan ng Kristong Ginoo mi. Amen. Panalangin ning kapaglarinan kang Santo Cristo del Perdon y Caridad, gampanane pong Honorable Johnny A. Sambo. Panalangin ning kapaglarinan kang Santo Cristo del Pardon y Caridad. O malam ampong maganakang Santo Cristo del Pardon y Caridad, ginuning pakakalulu ampon lugod, lingusan mo kami, king pakalulu ampong kayapan mo. Kitnit mong kapakumbaban at siyo kami king arapan mo. At kabang pigugunaman mi, mila kambening maragul alugud anpong lunos ding sugat mo. Agaga na kami ing sinabi ng propeta David. Bisbus dala karing pako, karing gamat ampon bitis ko. At binilang dala ring sablang butol ko. King mit mong kapanisyan, magsakdal kami keka, uling ikamu bukod, ing makaibye lunas, ampong kapaldanan ke kami. Mi pako kaking krus, ulining lugod mo, king tao. O Santo Cristo del Pardon y Caridad, ginuning pakalulu, ampon lugod, lunusan anpong pakayapan mula, ring kaladwa, anpong katawan ming maralas, midudungisan, karing kasalanan ararapat mi. At antimong kayablasan, kingalanggang lugod, ampon pakalulu mo, ikintal mo ng malalam, karing pusumi, ing tune, anpong mabye, kasalpantayanan. Matibe, kapanaligan, ampong alanganggang, kapalsintan keka. King sablang, kagiwan mo, anpong sikanan mi, tuparan, ampong igalang mila, ring kautusan mo, at pamintuan ing kaburuan mo. Emin ay paintulot, ing mikawani kami pa, keka, ngeni ampon kapilan paman. O Santo Cristo del Pardon y Caridad, ginuning pakalulu ampong lugod, ipanlualo mo kami, king sablang marok, king oras ning kamatayan mi, ausan mo kami. Kambera ding sablang banal, puryanda ka, ikang mabibye ampong magari, kambening igpa, king kametungan ning banal ay espiritu, manggaman king alang angga. Amen. Panalangin ning pamagtagulaling kang Virhen de los Remedios, gampanane pong Honorable Lilia G.
Pineda. Panalangin din pa magtagulaling kang Birhen de los Remedios. O kalinis-linisan na Hindu ning Diyos at Hindumi naman. Reyna ning banwa ang puangyato. Kapag mulalan a Birhen de los Remedios. Antimong maluguda anak, ang makapadurot king trono mo. At makasiklawud arap ning dangalan. Ameging Hindu na ka ning Diyos. Kaniting aldo, tutong maligaya ka, para kay ka. At para kay kami, maragul namang tula. Tatagulaling mi kay kaing pangataw mi. Ing pibale-bale mi, ing sablang meging kay kami, alang-alang keng dakal ng pakalulo ning Diyos. Ing balen mi, ampoing mabilog a probinsya mi. Bamong ampunan, iting sabla at lingapan. Layon mim pakibilang mo, sanang bandi mong tune. Manibat king banwang santungan mo, nung kameging reyna. Siping ning anak mo, Jesus. Tangad mo laki kami, ring matamong makaindo ampon makareyna. Ika na sana, ing talaga panglingap, king kayalandang malit, ding anak mi. King kayinanan ampong kapamintuan, ding kayanakan mi. King ikasaplala, ding balen mi. King kataymikan, ding probinsya mi, ake baitan mi. Alang-alang king kaburian ding Diyos, ngining miputungan kang korona, antimong reyna, ampon Hindu ning probinsya mi. Ngening gugulisak, dakang patulunan ning kapampangan. Uyab ning kapasalamatan, karing dakalakala mo at pigkalob mo kay kami. Darawon mi ing pangataw mi, ating sablang apak abutan mi, at pigkalob ning Diyos para king ikanonomi. Kabang maglakad kami, ketiking karina ning luwa. Ing matibe ming kapanaligan, yapin ning nung miras na ing taulingaldo, paglako mi ketingato, antimong kayablasan ning tapat ming debosyon, ampong kasuywan keka. Tanggapan mo na kami sana, king banwang pakasautan mo. O kapag mulala na Birhen de los Remedios, induning kapaldanan, tulaning kapampangan. Bindisyonan mo kami, atemos a nakakalingwan, kingi ka, ingindu, ampon, patulunan, ning probinsya mi. Amen. Amen. So, buri ko pong i-anunsyo kay kayo, deng mag-host kay katamong anibersaryo ng koronasyon next year, ilapin po rin kayong Vicariate of St. John Mary Vianney. King Laguna po ning Bikaryato ning Kristong Ari, pabiyemi po ing kapasalamatan kay kayungan, agyam pong mabasa, mumuran,
at siyo kayo pauli na ning lugod tamo King Indu at King Santo Cristo del Perdon. Salamat po Apondong, Aposeto, ren kapatadapari, ren katamo pong manungkulan, i-Governor Nanay, Vice Gov Dennis Pineda, ren Mayor, den pong sablang sinawop, ginusal, ang po ren migpakapagal, ren kakatang Executive Committee, Damas, Caballeros at Hijos, at din pong Vicarial Clergy ng Christ the King, Father Pete Valencia, Father Edgar Panlilio, Father Sotero Yutuk, Father Tok Vital, Father Carty Macalino, at Father J. Car Silva. Kambyada po, dakala salamat kay kayo. Viva Virgen de los Remedios! Viva Santo Cristo del Perdon! Neng mabasa, maggrasya. Neng maggrasya, mabasa. Amen? Bibiyaya pong yeni, ing indulhensya plenaria. Ing lubos kaganggalang ay pa Florentino G. Lavarias, king kapamilatan ng grasya ng Diyos, samponing sede apostolika, Arsobispo niting Banal Kapungan ng San Fernando, ibiening bendisyon apostolika, kambening metunga indulhensya plenaria, king lagyu ning banal Papa, karing sablang at syuketi pesitagon, at tune si Sisi, ampon mengumpisal karing kasalanan, at tinanggap banal pamakinabang. Ipanalangin tayo kin Diyos, ing banal papatamo, ipapaleyo, at ingindu tamong banal kapulungan, layon pagkapilitan tamo, king kapamilatan ning banal pamibyebye, lumakad king ganap, pamikasan metong kaniti. Inginu mantabi kay kayo. At keka antimurin. Iti ko ilari ang buntukyo at madalangin tamo kay bendisyonan ng Diyos. Inginu, bendisyonan ang pongingatan na kayo sana, pakitya sana makatiman kay kayo. At pagkaluban na kayo kay grasya na, paltone sana yung lupa na kay kayo, at pagkaluban na kayo kay kapayapana. Amen. Kay kapamilatan ding Nuana Apostol, San Pedro, Ampon San Pablo, bendisyonan na kayo ng lubos mayupayang Diyos, higpa, ampoing anak, ampoing banal na Espiritu. Amen. Matulat nga daw niting misa, umetangeni, kambi na ning tula at kapayapaan ng Kristo. Salamat King Diyos.